Evo, s obzirom da sam ja ovaj kanal zamislio onako kao, recimo, onu Seinfeld seriju, sve iz života, radi se o svemu, a radi se o ničemu, da vam samo malo objasnim. Ako želite svoje dijete poslati na lekcije klavira, odnosno u školu, ako je to predškolsko dijete, znači moja curica je predškolsko dijete, ona ima tek 6 godina i tu sam vam htio objasniti samo par stvari što bi bilo bitno. Ako nije problem, evo da mi dozvolite. Evo ga, sada sam se prešaltao u sobu, u ovaj nered prije godišnjeg odmora, da vam pokažem ovu Casio SA76 klavijaturu koja je odlična, ima jako puno zvukovlja i tako dalje, ali to je mala klavijatura za malu djecu. Znači, ako imate dijete od 2 do 3 godine, onda uzmite nešto ovako. Ako dijete već ima 5-6 godina, postaće mu premalo, malo da osjeti tipke i malo da, znači, dobije taj osjećaj glazbe je ok, za sve dalje ne valja. Znači, za sve dalje, kada krene u glazbenu školu, treba joj bolja klavijatura, definitivno. Vraćamo se sad nazad. Dakle, ovako, što se tiče klavijatura, što se tiče same djece, ja sam isto nabavio klavijature, želim da djeca sviraju, no da li će svirati ovisi na kraju samo o njima i to je jednostavno tako. Naime, ne treba ih forsirati. Ako idu u glazbenu školu, moraju vam, nekoliko stvari vam mora biti jasno. U glazbenoj školi će ih forsirati dosta da rade koncertnu glazbu. Znači, kako pravilno da sjede, kako pravilno drže ruke, kako pravilno da sviraju. Na to će se fokusirati. Ako uzmete neke druge lekcije, kao recimo privatne lekcije, za predškolsko dijete, onda je to već neka druga stvar. Ali postoji škole za predškolsku djecu, inače glazbena škola kreće usporedo sa pravom školom i tu morate odlučiti šta ćete, kako ćete. S obzirom da ja ne mogu, ja sam svojoj curici pokušao malo pokazivati klavir, ali jednostavno nemam živaca za to. Ja sam isto onaj tip osobe koji bi eventualno prije išao na tu koncertnu glazbu, odnosno mora sve biti po PS-u i nismo se slagali nas dvoje, onda sam odlučio, ok, ništa, investirati ću naravno moje dijete i poslaću ju u glazbenu školu. Prije glazbene škole, ona sad ima 6 godina, sam je odlučio poslati na privatne lekcije i te privatne lekcije se rade kroz igru. I to je ono što je bitno. Ja sam sada rekao profesorici, imao sam taj stroži pristup, nije funkcioniralo nikako, ona je odbijala, znači više muka bilo kad bi trebala stisniti tipku. I rekao sam, igrajte se, samo se igrajte. Ona je rekla, njoj je i taj pristup bolji, ona vidi od djeteta do djeteta što je zapravo za dijete bolje. Naime, postoje roditelji koji isto kažu, ne, ja želim da moje dijete radi koncertnu glazbu i da moje dijete uči baš doslovce po pravilima. Meni to nije cilj, meni je cilj da mi dijete uživa u glazbi, da zna svirati. Naime, sada sam došao do tog zaključka, odnosno uzeo sam tu klavijaturu i počeli smo se igrati sa bojama. To sam htio objasniti. Naime, djeca, 6 godina je moja malena, odnosno sada će napuniti 6 godina, znači sa 7 godina će krenuti u prvi razred osnovne škole. Ne zna još, ona zna abecedu, ali ne zna napisati svako slovo. Znači, imate djecu koja su full ažurna i već sa 5 godina znaju pisati, čitati. Moja odbija, znači ona zna brojati na korejskom, zna brojati na njemačkom, engleskom, hrvatskom, zna cijelu abecedu, ali ne želi, znači jednostavno ne želi pisati. Ja ne želim forsirati svoje dijete. Stoga smo se odlučili za pristup sa bojama. Znači imate, naravno, ko se malo razumije u klavijature, one su vrlo vrlo jednostavne i sada neću ovdje ići u nikakvoj lekciji za sviranje i tako dalje i tako bliže, nego samo da vam pokušam objasniti što bi bilo za dijete bolje ako ide u predškolsku glazbenu školu. Ja bi to preporučio, ali tu će se početi igrati. Naime, ovo sad jesu naravno neke određene njemačke pjesmice, no krenuli smo sa bojama. Znači C, D, E, F, G, A, H, znači sve ima svoju boju i tako označavamo u kajdanci. Ovdje vidite C ton, objasnio sam je isto ako nema ovu crticu gore, da je taj ton koji se malo više svira, tipa
Auć! Znači, to je neka jel, sad kad bi ja svirao po ovoj kajdanci, evo ako vidite po bojama, išao bi, jel, pošto je njemačka pjesmica, malo ću pijat na njemački, bitno je da da pronađe intonaciju, da vi pronađete intonaciju, i onda da ide cirkus C drahende, s tim da sam trebao na C ostati malo dulje, cirkus C drahende, cirkus C, auć. Znači, to je tako jednostavna stvar, radi se o 2 tona C i D i treba svirati samo sa 2 prsta. Već u idućoj pjesmi koja se radi o sloniću se ubacuje i 3. prst C, D, E, znači ubacuje se ton E i tu je sad već lagano se može objašnjavati C, D, E, čak ide kao abeceda, zeleno je E, ona zna da je taj zeleni E, mislim da su njega čak tu kao, ona ga je nazvala Chico Baja, nemaš vjerovati. Ovaj C je cirkus, znači D je neki smiley, a njega je nazvala kao Chico Baja, pošto imam kuma koji se zove Baja, njega je nazvala Chico Baja. I onda, kada biste svirali po ovim notama, ona zapravo svira po notama, a ni ne zna da svira po notama. Znači, već ima pravilno držanje ruku, odnosno gdje se prsti nalaze, i mora tu sad pogađati po bojama, i onda ona udara, jel? Sad smo došli do te faze da kada je C, odnosno crveni, jel, bez ove štraftice gore, da na njemu ostaje malo dulje. I onda bi trebala pjevati, pjesmica se radi o slonu, kojemu ova surlica, ako se ne varam, ga bocka u guzu, tako nešto, nemam pojma. Uglavnom, znači da nađe pravilnu poziciju ruke, kasnije se naravno objasni se o sjedenju, kako se drži lijeva ruka i tako dalje. No, pogledajte koliko je jednostavno s bojama raditi, jel? Ah, so froh, plexten, flo, in den elefanten po. I bitno je naći samo tu intonaciju. Znači ja sad gledam po bojama, ne vidim riječi pošto sam odmaknio mobitel, i sad se tu ubacuje srednji prst, znači na tonu E, odnosno zeleno, i onda ona mora, jel? Ah so froh, pix der Floh, in den elefanten po. Bitno je naći tu intonaciju C, D, E, C, D, E, i da malo u intonaciji pjeva i da se igra sa bojama, jel? Onda kasnije dođu ti akordi, već sve što bi trebalo doći. Itd. Ali, pogledajte koliko je to u biti za predškolsku djecu praktično. Vi možete, ovo je klavijatura sa 88 tipki, znači velika klavijatura. Ona mala Casio je koštala 50 eura, ova košta 160 eura, imate sve. Znači ovdje imate samo jedan meni, ali pomoću tipki možete namještati različite funkcije. Znači nešto predobro možete i snimati, možete promijeniti, možete i ritam, jel, različite ritmove. Možete sa ritmom svirati. Ah, so froh, pix der Floh, in den elefanten po, bla 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 bla. Puno različitih ritmova. Onda možete naravno promijeniti zvuk klavijature. Jel, to je to. Ah, so froh, pix der Floh, in den elefanten po. Predobro. Znači, evo vam mala lekcija za predškolsku djecu. Ako ste se odlučili da ih pošaljete u glazbenu školu, postoji predškola za glazbenu školu. Vjerujem da postoji i u Hrvatskoj.
Privatne lekcije jesu naravno skuplje, no ljudi, iskreno, u djecu se uvijek isplati ulagati, pa ako odustanu, nije bitno. Ja sam trenirao 1000 sportova, uvijek sam bio sportaš, pa sam odustao od 1000 stvari i ništa loše mi se nije dogodilo. Ali evo, glazba je nešto što mene strašno prije ispunjavalo, sad ne mogu više toliko svirati jer sam imao jednu nesreću koja mi je ruka ozlijeđena. No, evo, pokušavam to jednom i drugom djetetu malo približiti, pa nadam se da će upaliti odlične klavijature. Svaku preporuku, ja sam spreman za posao i uživajte.